Danas je sjednica glavnog odbora gdje smo posle dužeg vremenskog perioda ostali u obavezi da našim članovima i simpatizerima podnesemo izveštaj za prethodni period, a opet ono što je bitno i važno da napravimo plan i program za buduće pravce delovanja zdrave Srbije. Mislim da imamo šta da kažemo, mislim da imamo šta da ponudimo našim biračima i pored te medijske blokade i cenzure, mislim da ćemo naći put do naših birača i da svoj program predstavimo i da uvećamo broj odbora. Sada se nalazimo negde na blizu 100 formiranih što opštinskih, što gradskih odbora i mislim da je to ogroman potencijal i u ovom narednom periodu do izbora mislim da ćemo pokriti celu Srbiju sa odborima, jer to je veoma bitno i važno za buduće izbore da bi imali sutra svoje kontrolore, da ne dolazimo u situaciju da nas možda na izborima potkradaju ili da naše glasove prebacuju nekom drugom. Ako nemate kontrolore na izborima, vi teško možete da napravite ozbiljan rezultat. Tako da je to cilj i razlog zašto sada pojačavamo svoje političko delovanje i širimo ga onako kako smo obećali na formiranju političke partije ovdje na Zlatiboru, da ćemo prvo jačati partiju na Zlatiborskom okrugu, a kasnije ćemo po principu koncentričnih krugova da se širimo i na celu Srbiju. I danas evo to vreme dolazi, polako se prebacujemo i na ostale delove Srbije, znači težište jeste i bit će nam na Beogradu, Novom Sadu, velikim gradovima, Nišu, Kragujevcu, znači tamo gde je više birača koncentrisano i bitnije je da tražimo tamo pristalice koje su razočarane ili koji su se pasivizirali i neće da više učestvuju u političkom životu, ali sigurno naša dužnost i obaveza jeste kao političke partije da ih budimo, da ih uključimo u ovaj politički život, jer ako oni ne preuzmu stvar u svoje ruke, vidite u kom pravcu vode državu neki ljudi koji nisu dorasli tom zadatku ili su neiskusni ili imaju neke možda i druge političke namere ili su možda plaćeni od nekih stranih organizacija. Tako da zdrava Srbija, onako kako to samo ime kaže, sada je se pojačala i sa novim ljudima i Jovana Stojković je tu sa nama i sa njenim pokretom Živim za Srbiju i mislim da je to jedna dobra sinergija. Mi smo dobro sarađivali na ovim prethodnim parlamentarnim izborima, ali nismo bili vodeći, bili smo malo po strani, skromni, nismo toliko bili agresivni, ali mislim da dolazi vreme da moramo malo i mi da budemo agresivniji u politici, da ne budemo baš toliko skromni koliko smo do sada bili.